Ladala punggawa ksatria anak krungune beja tek candak masuwurenga dikepung dibendrong katone sing adem katone ning mata padereke sing paling sakti mandraguna lakal maning sakti sing mandraguna ciptaane kang kuasa subhanahu wa ta'ala tek udag masa wurunga ladalah bendrong Chef. Diinformasikan kembali, bila mana ada satu guru satu ilmu jangan ganggu. Kami adalah menghibur bapak tuan rumah dan pengantin.
Ladalah dicadak sekel ini aja sampai lolos. Cek cek. Maju, iya, ladalah terus dah, amblok maju, iya, ayo, Kang Asep maju, iya. Hei, para manusia biadab, sirawis wani-wani, mateni anak buah kita. Tak para keisiraku ladalah para manusia singoreli bukakan sirah pengen neli marakinya dengar ya wah kudu aya syarat nyata masihan sakikrasna saridona kangge acara ieu. Ladalah bahwa rasanya isun awak isun kaya kene lantaran dosa apa salah apa isun bisa dikaya kene jalan sahabat dan sapa
Non sayang. Olong. Saya di atas pohon, saya di belakang kalian. Aku di belakang kalian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Mana anak saya? Anak saya mana? Mana anak saya? Anak saya mana? Berisik, berisik. Mana yang gak pernah ngaji? Berisik. La haula wa la quwata illa billahil azim. La haula wa la quwata illa billahil azim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jati dirine sampai tak sempurnana. Aja sampai gentayangan ning desa-desane uang. La haula quwata illa billahil adim. La haula wala quwata illa billahil adim. La haula wala quwata illa billahil adim.